people play. Shida mbe ya dili. Friday ni hakufuate. Deha kwa basi. Gukode kwa kabeba kamwe igumuthenya wa Friday. Cocktail Friday JKA Sega. Kama kawaida kama dawa JKA yuko wima. Oh yes. I saw you smile. Taru tegeri. Taru hura. Questions running wild. But then you start, and that's no lie. I'm looking in your Na bogo wajana dakika 30 na bogo waja muthenya wa Friday. Yes tumemuk. Yani nijitagwo body chair gataya Dennis. Nitagwo Sejen goni watho ita. How are you? Niko fresh barida. Niko fresh barida. A fresh barida. Siwezi kukagusha. Ka fresh barida. Aya, ngune Kwigangara kijasi hade tha 10 na CJ Pasueri. Ariki 13. Oh yes. Reure. Ni kuri kindu kiogitagwo staple food. Yes, staple food. Maundu mau twa mathoma thiini wa was it home science? Or it was what? It was it GHCRE or it was one of the GHCC. No aga science kana home science. Ne science. How no other mari staple food. Aje to the mohoro wa community ziri. No ragia what is the staple food of the Kikuyu? Mukaga githeri. You see, Haiti is staple food. Katukanisia Western and predominantly Luo Nyanza. Not only to staple food in practically every home state. Sembe. Yes. Sembe ni gima. Yes. Bila paso ineo kuna sembe. Sembe ni sembe. Sembe ni gima. Ugali. Na kijaru etago kuon. Kuon. Etago kuon. Na kibori etago obusuma. Ate uma. Obusuma. Ekuita gima. Yes. Ari akuria toanire. Ema metagate. There's a name they call it. Na gutiende to gima. Na ole gima na yori. It has its intrigues. Gima nere murugi na murugire. Depending on the size and the intended purpose. Yes. And the quality of maize flour. Yes. The quality of the corn flour. It is the sifted maize flour. Yes. The corn murugera wa gima ya githii no yo mukonyore. Iwa bagiti wa grade 1. Sifted. Yes. Na ni kuri murugera wa gima ya andu anini na ya andu aingi. Yes. Na ni gukiri the different mediums of cooking ugelai. Adogo mamita ugelai. Yes. Na monengi ma. Yes. Na mwana wa mumbaruhi ari amenya gone uthie thukuru na murire wa ngima. Agwa gudio arume ehio na kumba kumberi. Niameka ni mukinyu. Kira ni mozi BC. Niagone no Kenya na bie thukuru. Na kuri Western ni ngima iruagwo igiri ya family na ya riu thoguo. Muthure rugairwo ngima yake kando thuburia kando. Neko yaku ikuigana neno ya family. We na muiretu wa wira twandikite wetagwo Eliza. Oya wateithagia riu uri tungata thuite munini. Yes. Karia mbere ugu arugire ngima ici igiri.
Njaa kimuria hii ugali ni nani? Chini ya mche. Kimuria hii yote. Akua ai. Hii ni ugali kitoko ugali ya mwanaume unasema hii ni kufa. Hii ni ugali mimi napomoa kwanza kabla nikule. Ndio yorona no mire ile na thiko ithatu. Thiko ithatu ka tumire ithuothe. Ane ngima ya mbaru ya ndi kubogota ya ikuyu. Ni ya ikuyu rimwe no umugire ukoragwo thi. Ndio ithathuria egakurumanio. Omakumbaga ekanyito ekaigwo egakuneko. Ukineo riu nikari makahoreri. Umuciana fana kule ukali yake peke yake. Unafaa unalima choko ya kilo moja. Si muona tafuta pesa hapa. Wajari yako kitanaro wake. No ngima nayo ri. Kule ngima ya ndweri. Korogera mundu hindi ya mama, you know, when you're just the two of you. Akimaka ugatire stress. Ne uti mundu tangiruga. Mundu wothe uri kuruga. Neguo. Na ngime oni. Returns ki mukuro. Gimana ya kugraduate ko ya mukuro yakinya ndo kumana mukuro ni koko manatha kudia mukuro no ya kadini unaona thuburio ndetinde kiheo mai mai asa yes na ile tu igere especially the young lasses and after they get married immediately matithiranagia mekirite andu atatu ithirane wega no riu akwira nigeuzi nigeuzie Nukire leo ngima ya ndo kumana tano. That is now where a man is needed. Yes. Ona mugithia handuri. Mwache mani ugutuke ndemo kuruga kinyamo. Maundu mau mecha muno kwaje ici cia kuruga uguo mitobokio. Yes. Utuke ndemo uranyama kilo 6. Muke ni gukoro kuikaine. Ngima mukunekehara. Ucio ngima. Ithe wari ganire. Ucio mamu ne ngima horo ucio nwa gatia. Horo ucio twithiki. Yes. Na wandu tacio thuri tacio ri. Muona atiga na fethi timukamenya iyo ngima. Ego kimo. Ona wamekumbete wakimiruma. Ena kimuiko. Kamekima. Kaigwa ginya no ngima he ori afatie kununga ekikimu. Yes. Na hari ori nungaga riu ya hia. Ya hia. Yes. Na kwa ndo matahe itha ya ngima. Besiragia ngima no kupata ni iguane mutu. You see he kuruga ngima na ngasi. He kuruga ngima na ngu na makara na thitofu no egutange. Thitofu no egutange. No ingaure thitofu kiaria gukima. Kwaje thitofu iri tari stand. Yes. Irugamagia iki. Ni gukugia. Ona mariko riria mahiga matatu nayo ni rifataga expertise tondu itinda ikikurumana. Uveje no nginya mbio make riri. Yes. Ihiga riria tugire nirio riko movable. Yes. Ihiga riu rikoragwo riu detachable. Yes. Riu no nginya uri make. Yes. Na he handu riritega na kuguru. Wega biu. Na kuri andu angi nao mari anini ri wira wao aruga ngima ri ngima ya tandu eri yaitikaga miena acio nio mana ngari zocio cia thirikari ni aitangi Mundu ngegi mugu. Nani mamenya kwa taru aria metagwo cooks high school. Ni mathimaga. Makamenya arutwo ni magana mau. Magana mana. Ngima yo komethonga nginya kinyarire. Na ikamenya nginya guthima mutu na mai. Oh yes. Na gutire mundu uria ga ngima. Yes. Na ngimari and I say this without fear of contradiction. Arugi aria ngima auma ni arume. Very true. Very true. Very true. Na nikyo ngima ya buchi ni wigwa gicama kiundu kiho. Kwajo amenyitaga akamba kamigutharuhi. Gutharuhi mwena. Asoka gathima ruhi rumwe akarehe kahiyo ziaka akaigira thani ya eno ya ivati asoka karege gagikani gaku extend ya rahe. Na ndio mathimaga atia. Yes.
ni amenya ngija mutu umwe ubatie kurio ni andu aigana ya ndari na mukawani ndamenyaga ya kari ni kauma akindu ngima 10 yes no mwako she spread kiundu kiho mundu ndakone ni no kuona ni psychological kuri andu maba kunegena areherwo tu ngima mani mware nini muno na nwe ngima he murengere kwa ya busiri he murengere witagwo riri concave ucio ni uriku concave ni riri he thani ho urumaga nayo ino urumaga na thani no mwaka urume hane ta yathigiri ruri hua nigetha waigirira ri hane ta ri nyimbu no hau rungu ni vacuum kwadu moyaga makauga ne nyimbu ya iguru no harungu ri ena vacuum ni karabati akini wacha ugali hizo ugali mane ngima yes itha mugwanja na 48 ugali wathi ngima ya irima ati ha irima kaka kwe ngima ruta irima ndimo taru kuna mathikori muthenya wa irima ri aya kwenja irima yes ngima ya irima nayo ni irengagwo mapisi manene ndina ndikubagwo muno ni irengagwo mapisi manene yes no ngona mundu rahura pisi makeria maigire ngima ya irima yes ucio ti mundu wa guthakia irio no ngituria muno ri matiranagwo na kiduku kiubitho gimairi mono githukia thani ukigua ina kiro ni ukire riu gatanga noru andu ya matari ya ona kienjo kimwe ndanginina ngima ya irima joke aindwo ngimongirerwo thuki oguo kwanja igongwo na hey Nategi wa Israeli Ogekerera rwimbo Lazima kona microphone ndaina rwimbo ruothe akira orogo kaigwa we akine wasa Ini begai agutula Ina ya ni maudu Agwa ya ni na guikara githamagia microphone kanua-ini akihehagirirwo ndoina ataruga ta ni mekũigĩirwo iti ndio arĩa maiki-inĩ nĩ mekũigĩirwo handũ thank you tuimbe ni maũndũ Gode kwa kabebe kayo kabo gito Kwigangara jetagwo body chair gathaya Dennis the section of the JKE jetagwo Goni Wathoita muthenya wa Friday tariki 13 mweri wa Mei mwaka wa 2022 oh yeah ngemono no gucagora na guthikiriria kameme kayo ka muingi haria hothe uri muthenya wa Friday asante sana ndomereri yaku ne turamemukira watwandikira SMS kuhitukira 20014 Meme FM official in my Facebook thank you very much Tash Gishero sema hapo wima sana Tash Gishero oh yeah wima kabisa Jimmy Kavage wa the United Nations alimia oba sana najua walimaliza ile maneno na Mungu ako nao vizuri yes ni ndona mwalimu Kemiti wa Murei kuma Buchana Primary School Gatondo North oh yes wima sana asante ginya modogo to school Chiruto Chemasunde mother ni birthday yake unajua Chemasunde ule wa Vitembe namjua it is her birthday today happy birthday Kongo happy birthday Chiruto you're an incredible person oh yes happy birthday oh yes omothe no birthday ariri irongo nyakera oh a good friend Nyakera yes from it's called Cairo it's called what no kuria kama goko Cairo yes happy birthday good man intelligent brain of our county ubarikiwe sana happy birthday oh yes right my name is John Kago
atuire kumuthuri ucio munata bitu akiri haho wa sirikali ha ndimwirega tene. my name is John Cargo anga kuma ko ndio ka ndimwirega ari akwa muthuri ucio muthuri mutana kuna muno ni mutana na muthuri mwega JK we masana ndagirika muno John Cargo Kenyoro msafiri wa Super Metro tuned from Kikuyu asante Steve Rogers kusalimia sana ndagirika muno cowboy muthi ndarakidingithia country haria Millennium Lounge haria etaote fareno ya guthie ya Garden Estate iyo haria Milele ni wahona ndahona Milele wako ndani yake asante sana ndegenye yale watu warona ndege ni kiengei marindi kibokio nakahara karia gake artificial na wega nazikata iwe gwita mundu wena kihara kwira mundu wena kihara ena kihara ni hahamikie muremba Morori onaguo ni uri maundu maingi muno. No, that is the thing. Mundu wena kihara ndukamwire ena kihara is tantamount to sexual assault. Okay, kedia kuria uria kwenda kuria. Gehoro cio kinya hau. Reure. Ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki? Orenda kuina. Nilijawa na machozi. Bahati re. Mtoto wa Diana re. Oyo oinaga. Tena tawa mtoto wa mama. Oyo ni mtoto wa Diana. Ni mtumia kero inete ya mama net only. Mama net only. Bahati re itanyara kiria kuruga makuri mathaleri. Na ni idiroku. Yes. Ni rirokete. Ithao kore unia kunengerwo ke. Certificate ya ukiruga mana Jubilee kuria mathare. Na ni kurani atiriri kiriro gia kiri nikiguetwo ni kiama na ni kiriro literally ye wita maithori nyiririri kingangaini kire kundu maithori maiguago gwe kundu no ngirira ri ona ngaci kundu ngineo tisia nyingi ati ungirira maithori maguteithie ndo anga Jubilee maithori ni magiteithagia andu ukwarira ri yaraiguirio na marauga handu wa mwana ucio ri mwana ucio ri ni aroruo kera mwana munyonyi mwana munyonyi mwana ucio ni witu na muciare ndateagu mwana ucio ni arira muno kiria arenda ri yengerwa kire tata wenda uga neo na kwa mtu no hoti wa kumurani ni nguthie hange na njira ciakwa mwana ucio neo ki kiria arenda aiga mathuire bibi yake mtoto mama dreams are madhare mayutu wa madhare wameniamulia lakini sasa story ni ngori maana kubwa kwangu hai tana kuliliana zawadi nono kwangu hai kirino ni yake igwiro uri ukora akirirukia no ucoka kiaria na andu a mathare ile story livana twangu a mathare na kana hadi wait to see him in parliament muno na igenda kuona uria kuhura siasa Mr. Speaker bahati tena mswada tena gonna be on this be Mathare is a youth man andu mangimwitikira na mamuhe kura ri ndagia utuika mubunge mekwa nikiangalia hii maneno spenje Mr. Speaker nilijawa na machozi basi wewe wanani niambie wanani
Munyaka diru na ndo maigua kiriro we kundu andu matangirikiria kiriro giaku we kundu kwa njongerera ciama nyingi tuyo ungirwo karirire hau nja ona ti kwirwo ni ugukunĩkwo hĩ ciake abiũ we ndariria hapo nje yukuhwo hĩ wĩho karirire mbere ukirwo kiamba hana kiiguikite hamwe akarute rwimbo Nipigania madhari nĩakauga gĩtĩ kĩaumire maithori ni poor times kulia, mtoto wa mama nililia, kilio ikafikia wale watu wanafaa, bahati tena Jubilee House no kuo jaguarĩrĩire no kuo jaguarĩrĩire ini nĩ marĩhũthĩre wa kũrĩra na makaiguĩrwo kĩrĩro kĩao thĩigete awe yes no kuo jaguarĩrĩire nikinya sochu ni ilikuwe MP wana nigeukia ikiguĩrwo tha nĩ kamanda no ararĩririo wecigua kamanda ekiuga atĩrĩrĩ handũ ha kwĩtaĩtĩra mbakũri na mwanari ũkĩrekereria mwana akirekereria mwana mbakũri no rĩu rita rĩrĩ rake njaguarĩ kona ĩrĩa ararĩrĩ koguo gũtirĩra koguo tiguagwo irĩro kĩrĩro gĩtingĩramũteithirie nĩrarĩire mwahu ũrĩa ũtaiguaga kĩrĩro kũu rĩ ĩtha inyanya na hote 6 anaĩra handũ hena roho mũingĩ rĩuga mũtungatĩre uga mwache aje hapa mwache aje he's a Kenyan he's emotional treat him well ararĩrĩire nyaigĩ-inĩ kiria mũnua toka hapo aliria nani hapa kwenda nilia huko mtu mzima wewe ngini alirire view ndio maina kama na mwezi mwake hizo nenda cia muciari akiwa mwana ucio kiri arenda munei ndeiteire maithori Jubilee House gĩthiĩte rake bahati rĩu kĩrĩro gĩake nĩ kĩragĩire maciaro oro kia jaguarĩ ĩno kona ngĩrite rĩ no angĩracokerire mũnyonyo no rĩu rĩ arathakĩire kũndũ kũru ũkĩagĩra mũnyonyo ũkamenya audience yaku ĩhana atĩa ti andũ othe ma understandaga jokes nilijawa na machozi oyaya oyaya so ekiti yangu ase imetoka kwa machozi Jariwe arauga atĩrĩ tũkũhuona ũrĩa jaguarĩ angĩrarĩria angĩrĩirwo athiĩ kwa njanjo nĩkuo kwĩnga cibũ kende tigĩtie ndagĩka 10 airie mũno nĩ Evans Kamunyu ndagĩire ka Evans Kamunyu kũrĩa Green Ridge arera ngũrwe na kũiria ngĩmĩthĩnja atũkundagia ta ndawa ũcio mũndũ ũtandĩkagwo kiro he's a good man oh yes sana na wagethio nĩ Bishop Pipi Ngure Pipi Ngure my good friend I appreciate na niko salama mchungaji yes wagethie kai JKA wagethie kamuno wima sana nyuma gari ngeithi no ngeithi yeah ala mheshimiwa Kivukuri ambaye kusalimia sana ndagĩire ka arĩa kangema ũrĩa gwĩtũ kangema arauga noka hoda na kahenya kani nasalimiwa na Donda wa banana mgani huyo ule mmoja tu
Kajim. Na ile Kajim. Amekungotea. Nimegotika. Hiyo siku hizi yeye yuko na car wash pale panaitwa Paris. Unajua Paris? Paris is where? Iko pale Mirema Drive. Oh, Mirema Drive. Oh, ndahona. Aleta na yatagoti mau. Ndahona. Nimepaona. Hatuthia kuria gethamaki gitugu. Na handu hau ni atuikire very business wise. Wanda futo nginya parking ni aneneire. Ni kwa muthuri murata witu wito mureithi. Ori amwe wandu rago. Andu acio ni moe wiro ocio. Maui. Andu hau ni aruta ndirari ho ni iyo. Rumbe rira hori was very nice. Beautiful. I was impressed. Yani. Na wima. Oh yes. Na wange jonege shuru wa itara wa DCI. Ndagaire kamulo DCI. Na injinia gatuzo kuma Kariobangi. Wa Monica wa Kariobangi na kialeo kwenda amuona. John Shega from Githumu. Asante. Yes, Dalasha Mweiga. Sana Zebedi. Yuko wima sana. Gabia nusio kagwitu. Faidali. Oh yes. Tonga wa Munjuga. Wariu senior. Yuko wima sana. DJ mesalimwa na Laskango. 14th May ni Rosio. 14th ni Rosio. Rosio ni kuna event yake DJ Raskago. Aiko gwira 30 years of DJing. 30 years. Oh yes. Inaweza kuhuta ya ugwaru celebration ni Rosio. Ni Rosio kwa Club Musketeer. Opposite kwa Komora tatu yetu wene na wa Swatch. Muru Road. Yeni asante sana hongera John Raskago. Ya kharata temeni. Sio mchezo hiyo na bado uko wima. Oh yes. Hegaria na Mushato KDE 517J. Itago Kameme Country. Asante sana. Risking Monday morning. Asante. Afi. Ege muno maruti cio thiri kuwa riro ciko ciandikitwo JKA iko wima. Na nenyi gereu. Situana na raini ogu. Wima iko wima. Oh yes. Gai wega. Aiwa kirisojo. Reure. It's Friday. Muthenya uria wa ukunda na kugura very useless items. Stay useless. Friday muno ni agura ato indo kirafu. Okarigo gwaki okarigo uragura gaki. Yes. Tawe hega fani atumetakirio. Tega fani. Afani keho. Ndo mundu emure vina kirafu kiurite andu ni uthithinaga. Ukanyita ugu ne ka betiri ukeugireria. Wale jana kohera. Uti ndio kahodera yale. Wewe mrevi you might look okay using it, especially as a man. No, wati kasoba leo. Kuna orele gete ciana. No kedi wirago. Yakani gafani. Aigamu akimathama nana. Gekane yakwihurutira ogwo. Ogeka. Ukaiwe kagega. Rende atia. Kero tukambe kuhoria gatihoraga na ihenya ikare ogwo. Ndio akana itawa din din din. Wazo uka hadi yakenda ukena ginya radio gakira bluetooth. Gara ginya gi. Gatina goro turakenda ginya. Na isikatha kia 27 tondu ni guku. Hapo na wenzako leo. Na mao choja. Na thongire kiari yake na mariero iteki. Modo hizi wako we. Ndio mara. Rego na musi. Ndio iwe na ndo kwa nyumuranga. Ndio ndo roko ndio waye wanyakaura. Nyakaura na kia mara githitho na inioro. Mugodere we macho na ni ugaga muno. Okugaga kinya mwena muiki. Rego intimidation ya kinya hau. Ukono nine ciro cio. Yes. Okagura. Okay muiki asiga. Siga kako upepo. Mana mwadia tale kiti kura rao dile kakale gamu. Karagi tao kogira ibaka yamo. Kana kona gaki no urevire. Yori gadi ro ni short change ro. Abia.
ngakunyoa ndevu Alage na mundu mura finya ko fascinated muno especially men na to gadget awo gadget kaweka karis kataki goru kuitagia jana ragendia negirigere mzai kanini yoguo ndia goro uruwe ndwa mona tebia ataki kwenda toka tulumana siga na mzai kaka no goye manana ngedera kindu muthuri ngedera meri to niwe nguzira na ngiri akabe oga magenda kondurenda agondurenda kwenda kabisa kenderi rocini ukauga weje na korero ukaiga akarugamio ni nderu ako wakahothera ciana oyu wa mundu rumeregia nyukia ngai kindu giria kina mundu rume no mwaka gie trickle down yes wenda kana ndwende yes ore ta ukarora ukona ri wina miss calls ya mama 17 hawa kama mundu wina tuhiyo ani mamenya mundu ahurwo ni mama ni mari hau konocio de kori kono no amekira no amebutia mwena wamehuteria rwere wameitira rwere okora rege de kori akakurehera tuhiyo Senate visit to Suri sakufurahisha mama nyumbani. Hizi visu ni stainless steel. Kipika kwa bonyita muvile bonyita kwa jaribu kautuadagia magana meri na omothe gucoka wagura kau ka magana meri gunegire tutu twiri tutugwo ugo tugura tuthe 300 ora ugo tuhana ntuhio twega muno agatugambia aka nikara kauma na munyito hapana gaka ari unagaguthenja muthuri ni kega very nice ozara mutumia rucine kwa ine uyu kakwira ati gatiare ngaginya nyanya ile tio kina olivie na olivie to yo motire mweki wega siko kende dio to puff jacket tuasiana oye kinya muzi aidha ni manene kale to di no ya ndio ni muthi wa nafara leo tunanunuaga vitu pesa wanaume lazima isuguke lazima itembee kwenye nchi wacha ukafanika uliko kararia namba kanafuta jasho nafuta jasho bakenda la 46 wala hiyo ginyare have this new technology ya tudhufuria twa kuruga na pans yetwa non stick yes okay ndio the non stick yani nakiumia kimwele non stick ni afute ewa manera ginya majani my friend ajira ni ariki undu kiu ya semania kwa Janet ya tuhiyo riu mutumia ni areka kumuria tiriri ni musoro uri korogo naguo uyuretie tuhiyo nyumba tuacio tuhiyo kwa jaire tuacio no they are very convincing tuhiyo oathi kundu ugoka na tuhiyo tuna nanda wacio cia mayo ndugu era kando mahete ngima kando bathukume undu rejibi ni jogwe haha ya washira ya mutito kwa twari ni akuenda kwao
ya ira sasa nditware mathira tware kiao kia warigi kuraihu mathira no nene ni njari andu ati ngiugo ni uthi maguru mathira nayo ni nene ni ukugia maroruha no raririre ku ngikunde kwarie tuwe mundu agitua gutire kuma kagoci uthi kia warigi ku tware ungithi na mathaa ta maigana ni ugukiria meri ewe ichuga ala ichuga rä u nä rå gongo rå rå ngä guothe average rä rä å gå thi magå rå rä reke tuge nä å kå he mbanga nyeki tå rä kie guo rä u wä ra wa må thä thaa 10 na ndagika ĩmwe getha arä angä na magä å ke haha tikata nä mansaimo ni må kere ndä tagwo sekjengoni watho ita ndätagwo mbå ndä ciaga thaya Dennis. Asante sana, have a lovely weekend. Thaa 10 na ndagika ĩmwe.